gwakwa murithiri wa Meru TV uri na kagita gakega iri tariki 5 mweri-ini jwa 5 mwaka ni jwa 2026 reke nkogwatuke ni kirinteto chietu na njira y'inkinyaniru ni ukambita Kathure wa Mburugu. Mwanariria wetu wa mathithio ni Paul Ngojiri. Tukiamberia na nteto chetu ni gutuika iri njira imwe ya kunyia ikubia ya corona na baba nini kanju ya magavana nitangazite kwamberia gutumira utegeri bwa riboti ya mtu kana data haria baugite manto jagategerwa o kiumia kiri county chionde 47 mieri 8 nyuma ya kurugurwa kwa mubango jo matora ja maingi nijaripotete namba nini ya ikuna kinya rimwe gutima gamba ja kumira jaiko mutugi wa Kiambi ina riboti yo. Mieri 8 nyuma ya kanjo ya mangabana kuruguria mutaratara jwa kurigera ikubiana bajikire kaunti chionze ajanze kurune ukurukira gwika data mitambone mubango jura jonekete kwanjira guchera matunda na bubone kuringana riboti kinyotokere mocha mwana jwa mbere nyuma ya mieri 8 kaunti imekiandikithia namba inkai ya ikubiana banyi. I encourage us to focus on a few areas. First, strengthening the use of data to inform decision-making and action. Every maternal and newborn death reviewed must lead to clear, actionable insights. It will be meaningful if we just review and have this data, but we sit on the data without doing anything. Kuringana muronga meri munene wa kanjo ya mangabana mere mwiti ariuga kuri no batu bwa gweta na mbere gwikira mutaratara jwa gwika data ajanze kurone akiuga kuri kaunti amo no gushitigire nyuma kumana namba enkai yaritinguge bogima. Saving lives is not easy. You can imagine all of us seated here, we are product of someone that went to the delivery room to save us when our mothers were giving birth. Supposing there was negligence, supposing we had people that do not have the calling, where would we be? So on a daily basis, if there's anything that you should actually encourage yourself on a daily basis, when you wake up in the morning, please speak to your subconscious mind that you're not doing this as a job. You're doing this as a calling to save humanity. And the challenges that befall you, you will be able to surmount them. Niyo nturi warombete awatimbaru mutaratara jojo kuongera mainya jao kiriko jokinyaneria. When there's impact, people come, resources follow. Even some resources that were not meant for some things, you can see they can be changed to follow where people are seeing impact. And therefore my advice to our partners we work closely is focus on impact. I'm telling you, when you focus on impact and you tell the story of impact, let others now start worrying where the resources will come. You give, somebody sees that impact and somebody says, how do we even advance this at scale? And I can tell you for the last 2 years, we've attracted partners, people of goodwill, philanthropists, coming to find out how we are doing it. And I keep on telling them, it started over a cup of coffee, and it has actually mushroomed to something that cannot, and I repeat it again, this journey cannot be stopped by anyone. There is nobody that can stop this initiative because, one, it has proved test of time that it is doable. Small things, less investments, high impact are what we actually talking about. Kiripotera Meru TV mbeta mutugi wa Kiambi. Mbunge wa South Imenti Shadrack Moeti natangazite wakiba barabara ya Kionyo kwita Kanyakine kwita Mitongo kwa mbere mweri jwena na mwaka jo churio murandi jo gukire kieni kia ndege kia Mitongo ngorokina ritia chiari na rito baria barikite kuthomera sukuru chia itura riu kutetherwa gwaka bioro bia sukuru kenda mbeche cha NGCDF cheja chikatetheria gwaka irasi na mirandi ingi ya weti na mbere aritije cha kagita kunenkana ira basari ngere akariba South Imenti Jeff Wagituma ena ripoti.
nawe Daktari Shadrack Mwiti mujumbe wa South Menti muthenya jwa narua naugite barabara ya kuma Kionyo Kanyakine Mitungu ikambiria kuthondekwa mbere ya mweri jwa Agosti mwaka juju. Ni araugite kinya phase 2 ya barabara ya KK Mworoga Mitungu kinya yekethire kiambiria barabara ya kuma Kionyo Kanyakine wita Kivino Mwanka Mitungu na ile nge phase 2 ya KK Mworoga Mala Kivino itekinya Agasti track itambite wikirarami oitane ndithitwe na nejani ikyo kirande akaritie Nairobi ikyo kubugirite na nikenda mbona mantu ja gwitabwe Nkuruki mutongeria uju no ritia chiari na arumina ni bethire bagiakira na bao bioro kiri machukuru ni kenda nayo thirikari gukurukira mbeca cha NGCDF ikethire giaka irasi na mirandi yengi kathumba. Ofisi ya NGCDF iteja kubuira bioro ibienjwe ni aruminai na twakira na ibi irasi kwina bataya kujobonjera kuthira kioro tutigaba kiurairwa. Is it necessary bukare mwika wake? The only thing buga tomba gutegera is an emergency collapsed. Kioro gikiujura ibu kumenya how take action on that. Erop me there na nkabutetheria na uangi. Nkuruki mutongeria uju na ugite we ati uma thirikari ne na geta na mbere kugwata William Ruto mbaru. Nitoe shukrani kwa His Excellency the President, the Deputy President and the government of Kenya for the support they have given us. You know very well I was elected through a Jubilee ticket, the Azimio, but when I went to Parliament I joined the government. And I'm in the government because it is only that government that will give me resources to bring to you. Hakuna mtu mwingine atatupatia resources. Na hakuna mtu mwingine naona anaweza kuangalia watu wa South Menti. Mambo ya siasa tuweke kando. Mimi siongei siasa. Mnipatia kura na kazi ile mlinituma Nairobi kuombea nyinyi. Nitaendelea kuombea nyinyi mpaka wakati wangu ukifika tutakuja tuongee. But I want to assure you this government is doing its best. We may not see it, but one time you remember His Excellency the President because of the institutions that he has supported in South Menti and Meru at large. Arite jaja riria kweja na gacheki cia mbasari kiria rito bethirite bagigunika na mbeca ici cia thirikari aria ejene nkurukie milioni 36 na buge my dream kiroto gia kura ndendete tuchoka to the ground etukinyite no. Today tunapatiana basari ya 36,625,666 shillings. And as we release the checks today, I would like to tell you that most of the checks for the schools outside Meru have already been delivered and also outside the constituency. Kwa check ile nyinge ititomi na posta Sieta skuya siome, institutional siome, kuwa tobwetete na arua, kenda bomba, na abui kulikechekishenu, na tobwera, kithomo isapira, kithomo tutekwariria, tukadhiria our best, as the government, as my office, kona kithomo kiutabwera. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Mwakuru mwe uturaga na wathe itura ria Timau arina agia gukenera nyuma ya mubunge wekuru
Karambo Kairemia haja kaunti ya Meru gutetheria mwana wawe Blessing Gatwiri uria uraremetwo kuriboti cukuru nontuba wagi bwa fees gukurukira utethio bou. Blessings akethirwa agitanya cukuru ya JSS ta Ditwa Bange mwende wa Liboni niwo banganite riboti iyo. Uritwana rieto Blessing Gatwiri nethirite ari mucio kwa kaita kara ya kumania na aciari bawe wa cienya yo mwike secondary nontu ina atwire na mawathe riu njata ya mwana une itharite ringi nyuma ya mumbungu wa mwekuru kaunti-ini ya Meru Elizabeth Karambu Kairemia mutethia no mwike cukuru ya St Padre Pio Timau ara akiaria Guinness Kathure mutetheria wa Kairemia wite mumbunge wari rwirone rwa ukiria kaunti ya Meru kikithomo na muno na baraba umite njaiti uciumba ya mheshimiwa Honorable Elizabeth Karambu Kairemia kwithirwa ariungite mashinani na arikirie gutrimana na kana kamwe karaka witwa Blessing. Imagine kana gaka ikethiritwe gekaranja kuma January monkara tukinyite monkarira kiriro kya kana gaka gyakinyire Honorable Elizabeth Karambu Kairemia na irio ntuko ya naru atwirire twije turete mwana uju na aria ntuko ya naru aikitwe skuru ya St Padre Pio High School aria tonyeta ki sponsorship ya Honorable Elizabeth Karambu Kairemia. That means akareagairwa school fee kuma form 1 monka form 4 tigintu kingi Honorable Elizabeth Karambu Kairemia ekirite kana gwete njara muno ta kithomo na kwenda ku make sure ana bonthe ba county ya Meru muno bara batochuma nontu ibuje kigina kya gaf ikitherwo kina limit muno kirana bara the vulnerable na ugete aka make sure ana baba bonthe ba gweta skuru so batoto gwiritwe ntuko yanarwo kureta Blessing Gatwiri aja skuru ya St Padre Pio akiarina wa Gatwiri na choketie nkatho cia mwanya kiri mumbunge uno tubo kuibwa kiriro kya muciyo no batetheria mwana yo ningi no Blessing Gatwiri mwana uria turite turemi kumuthomithia na mwathana tumite kiama giakinya Timau na mwana uyu agomba ikuthoma monkathirie skuru ituraremi ikumurira skuru na ingucokeria mheshimiwa Karambu Kairemia nkatho nontu najukitie mwana uyu na mutegerete ona thina iria turari nayo nje tutiraciumba wirigiro bwako mwana uyu ngai amutethia athome bwega na athirie skuru bwega na agwate grade njega inya tucokagie nkatho tukauga na athomere itwithara na program ya national government ira ita 100% transition ira twina mandate ya administrators kutegera ana bonthe ba gwita skuru whether they are able to pay school fees kana batikumba tugakikisha tuguba connected na the resources that ira government yumbite kurekia in different offices au kuthoma aru ingucokia ngatho na nkoro kwa ina gikeno nontu bokwithira Blessing Gatwiri ya gutonya skuru ya St Padre Pio High School gukurukira effort ya our county women rep mheshimiwa Karambu Kairemia. Kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wa Laiboni inge nacho ni gutwika kare ka miaka 10 kumarare Igembe North na gututirwa nikagututirwa kwewa motungata sibitari ya Nyambene level 4 nyuma ya kwenyangwa kiwendo ni mukuru wa miaka 85 uria nande gutikuoneka kuringana na riboti ya ndagitari munene wa sibitari Daktari Githu Wachira na ugite mwana unareketie kuthithirwa surgery akiuria thirikari gutonyera na kwariria kesi iyo kuoneka muno kiritura riu murithi waba ina riboti Keo nditawa Faith Karambu kana urawi kene ya kaisa mithera ndi muteteri wa iyo tubiana barabethirite bakinyanga coki mwiri na sana kesi ira cijikene ya gender based violence na defilement ki community yetu imbethirite nkiro ya na cases nyingi ya lakini nukuona noka kesi wete ikingi ai kuingia itukuromba inyote kumenya ke thirikari nene na thirikari ya Meru County na muno tukuromba administration sana ma chief betu na aranturene ibu bati kwithira bure akaria bana ba through aciari no ndo aciari baba ingi ba kwithira bati patena omenyo ukaigunya muciari ajua inomo mwana athithirwo gitendo ya kiu muciari akaria no nyumba na itukwendana ba kwithira kwina inya program era baumba kwithira kinya bakithithirwa counseling after ubethira kwithira kina center itukumea rescue center ijirene ni wokwa ara maithitha twa farm
nonto ana baya benya batabura sibitari kuba tiritwa baisoko na aranture ne beta bakendelea kuthulumwa ringi na baraba thithite ndo tuko na kwa wingi batikuatwa ukaibwa it's painful kuibwa nyantu bana ne baibatetera ukaibwa mtu akwinya kana karaga kendere mwana omyake 13 mba kwethera akienda kwethera akithira kumama na mtu murume na mwana omunini batwethera akimenyera wa skuru ngoe mwana ikuthoma na kuria no setho tingi ende arume beto bameru arume sana igembe no visa vingite muno ntu report iranko ata ininge muno baruinya ni aire no itukoromba thirikari etwatie ndwe ekorwa na case ya defilement turene sieto ikenda tumbokaria our future generation and abai bwa tongoria betu baruri lakini bambiria kuinyangika ikono tena toeta. Thank you. Kwa majina anaitwa Dr. Gideon Wachira, mimi ndio daktari msimamizi wa hospitali ya Nyambene level 4 na kisha kwamba kuna mtoto wa miaka 10 ambaye aliletwa akiwa rufaa kutoka kwa hospitali ya level 4 ya Mtwati ambaye alipewa rufaa kuja hapa kwa hospitali yetu akiwa amenajisiwa. Aliweza kupokelewa na madaktari wetu na ameweza kuangaliwa na akapata huduma na daktari wetu alimpeleka theater na akaweza kumpatia huduma ambazo alikuwa anahitaji, na kando na hayo anaendelea kuangaliwa. Daktari wetu specialist gynecologist anaendelea kumshughulikia na kumwangalia, na pia kuna madaktari wetu ambao wanaendelea kumfanyia counseling, manake ni jambo ambalo linaweza kuja zaidi. So ile jambo ambalo ningependa tu kuhimiza jamii yetu ni ya kwamba ni vizuri tuwachunge wana wetu, na pia ningependa kuhimiza jamii yetu kwamba watu ambao wako na tabia mbaya za wanajisi watoto wetu ni vyema tu wachukuliwe hatua, manake huyu ni mtoto mdogo ambaye amepata majeraha si ya physical peke yake, pia psychological ambaye anaweza kumdhuru hata kwa miaka ya baadaye, lakini madaktari wetu wanampatia huduma na kwa sasa ako very stable. Hii visa vya vinajisi watoto kwaji So hapa kwetu tumepata hii si kesi ya kwanza. Kuna wengine ambao hapo wamehudumiwa, kuna mwingine pia alikuwa pale na daktari wetu. Hapa kwetu tuko na fistula surgeon akaweza kumhudumia, manake alikuwa amepata fistula kama complication. So tunapata visa kama hivi vya watoto ambao wanadakisiwa, na tungependa kuhimiza stakeholders wote kwa jamii tuweze kuungana kusaidiana kukabiliana na hivi visa. Itana mbere na kuturumira injokeretie na nteto inge Kathumba ukebia mitambo. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie mero na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu
College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza uelendi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Koga atetheka ne gita rya kuria kumwari kurikio kinya ija wigurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwinama batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ujo akwe na musigiti na nitugwatanirite na wata shilingi 55,000 ukwana na 2,550 kethiro urenda kuriaga ontuko ni shilingi 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kioni-ini giaku o au iganga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkuruki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ija gutigi ntukagia gwetu no gatetheka. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna 100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Ntoba gwetana mbere na kuturumira kiringi na cio ira tukuthuranirite ni gutwika karibu atigani ya East ni bakojerere owejani bwa cheki
chia mbasare kiri sukuru chia de buria bugotongeretwa ni mubunge wa gicigo mbunge kiu Mporo Aburi akiaria kiri ekarekare wa Aburi augite mubango jo mbasare jweregeri gutetheria aritwa na kinya kunyia murigo kiri aciari na gukiria kithomo nkuruki kiri mucemani jo mubunge ojo na rugoriri irasi bibiero sukuru ya primary ya Mutongone irasi bina sukuru kine sukuru ya Lubua Dhirwa na laboratory njero Michimikuru Secondary School. Adams Muturia wa Dhirinja ina ripoti hiyo. Seri yenu ina metulia nyumba nene na metulia omekele anto na baba re abonde kweli mwana aye sukuru otiote na beja bonde yo baba oteye ntumeke monoko yentokera ke murona ndegoro imutongoria akwatana na wananchi na gentwe kiage mutongoria te wikumia ne mutongoria na mpabo akomba kuringanera tubagaidi na roho na tiate baka de toke ya sukuru yeji ni akweta ya karama ni areko bila darasa mwalimu mwaminifu kwa watoto aiko mwaminifu kijana ili watu wake wokera na sokota za any teachers kini mwalimu sukuru yeji mwana ayo tabaita mbonde wako mchi twaile kithomo ni atekithomo yoka katika ni hizi nondo leku mdego ya kona 2013 2014 2017 na kiwere kwa laiti kwa lazima geretia weko banya mdoba banerie wa mora kia kiravi akwera ntogo wa moria roe nande wa moria bazari monki na ndere dara yo to wali na ne baba ido baba na ntubeto ngono gwira antoiba mana mo balo yantubeto baibo batiba alikeni pia tubeto antubani heshima rene ne mono mwalimu mimi sina la kusema mimi nasema asante kwa ile kazi ambaye unafanyia watoto na aturi betu vyasiani tuwatenia mpambaru number 1 mwana ore okuwe no mutie no mako mutene mbere kenda mwalimu heshima na kila ngwa nene tiene hizi temporo kangwa na kithomo yokere kwa lazima na elimu tiene hizi itakuwa ya lazima mtoto wewe upende usipende lazima usome kwa lazima ene idara kwa ibo kwa boloi ibo kwa bo nenda kuwa woni mbele 2027 bado na digiri kongoro ke gridano ndio baba sema ndio baba baba no kithomo nombi kithomo giki mundora walipo ana digiri lakini atenda kana kaka nesku kathoma kawata digiri ywe pronto aburi ana kola sibira nesku 100% na bana digiri bombe na bana koda kuwa kote mndore na nono mndoro kuwa poro otekira vyakete kumatuo tukumatoe 13 kenda korte medo tomona dawasi asporo akwe medo ya onelwe metopone yasi onelwe kereme yasi onelwe joto yasi onelwe morokieni yasi. CCM wa michezo na mbeo mbithe Elias Murega na reganite ne menerwa riria ari gutamba mutandaone riria kuga thirikari ya county niremi kurita mbeca ciringi 600 gukwamura iyoria Mwangi bieri kiripoti ya Mombasa akiuga bou ni urongo na ni propaganda akiariria manduja Murega na ririte akariba county ririte akari county rina mbeca na ni gutegera gutigira kune kwithirwa thina iu ikethirwa igikinya muthia urubanganitie riboti ni mutugi wa Kiambi.
Waziri wa michezo na mbeu mbithi Elias Murega na atejanite nguturi mitandao ni ati thirikari ya kaunti ya Meru ni iremi kuria ngiri magana jathatu bagwitwo kurekeria ngari igiri cia kuria Mwangi ripoti ya Mombasa na acio ciaejanire ya Meru bakaraga UK. Those are just a mere propaganda na kuga ati thirikari ya kaunti ni iremi kuria 300,000 bold ni untu butumikika. Now to that has very small budget a fire engine in Jero a magnitude maybe 80-90 million. Now sometimes to the challenge kuona amount you at once, but daira to a partnership na tuena collaboration na baraba tuere inya from history go to a fire engine easy to komba kuona either shipment cost to eketa for that na baba bagetoa engine injero indi hamwe na bubu Murega na gwetete thina kaunti ya Meru gukurukira ni kwagia ngari cia kung'ana cia kuoria Mwangi. Itwethiretwo twina changamoto here and there, tutithiretwo twina enough fire engines, lakini twenderete go collaborate na UK na bakethro betutetheria na fire engine in Jero. But in future itukwenda sustainability na ikyo tukwenda kuona in the next budget ni atatumba kwithirwa apart from kwithirwa twina fire engine tutethwa ni atatumba kwithirwa twina more resources aja gwetu tukethirwa inya tugwetaira ke ndegoro ciaome cizo tutethia thirikari cionthe Embu Tharaka Nithi na Meru County bombe kwithira bake equip counties disaster management unit with the resources that is required kenda bomba ku implement skills iria bomba kwithira benacio kenda tumba kwithira tugetetheria antu betu na community in general. Ni untu arombete mwingi kugwatana na antu bakwaria Mwangi kagita baikinya maturene. Aira fire engine kweja kurespond. Tafadhali tigeni kugera maiga. Oibu nkauga na namba ichieza ni na itwithira tukiwaka na Red Cross na inyabangi kenda toa matisha wa community. Tigeni inya kwithira kwina ika maybe engine care moko gechererwa. Sometimes kwa inyako na traffic kana manza kezira ukadhro iga kanogera iga ke firefighter inyaga achiterete na kariski maisha zawe kenda omba go save property na omba go kwa maisha andu ameaki magirwe gutewa kwa wana omerutirite magakorwo maigite their lives on the line nikenda mavote go save other lives koguo ni kieva kinene muno riria rimwe turegua county ri ciatu and it is common ukethagira andu mathie kuvoria meaki vandu na andu misguided ukethagiriria ni kwa marama attack na mathigana andu ina ndu riu yo ni double disaster tondu mundu uria wauka gutethua ndana tetheka na aria mauka gutethereria mikasa teo na all their lives are endangered. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Murungamiri wetithia babikibiki Patrick Kinoti ruterero Tharaka na ugete wamba babikibiki ni bongerekete aria kiari ugete athoganirwa baire ni baragwatirwa itura ria Kathanga chini wandi ya Gatonga akiuria thirikari gutetheria akirekorwa na mbaba ni kwithurwa ni batwikite mpanga kirebo Ndagara Waiguna ni woru uthuranirite ripoti. Patrick Kinoti mukaririgite wa nkema ya bonda kaunti ya Tharaka Nithi na ugite kwina wongereku wa wamba bikibiki akiuria ndereba cia bikibiki no gutigiri bakwemenyera muno mathani motugo araba ingi bakurachimika kinya kurara nacio nyomba bikibiki thaino twina thina nene zaidi especially bikibiki TVS boxer kana bikibiki ukarata ya imbia inu no kanoka mama niyo nyombero ko mama tumitiginya protein inyami jendeni thaino recently katuaga bikibiki arutito yantu ko twina wamba buingi zaidi na ara tukuria ntu bonda bonde utiomba kuthongea nyombo kama mama utiga bikibiki yaku nja hakikisha ukimama bikibiki yaku bantu save bantu mwamba omba kuya tamione no tutwina amba baingi zaidi gakiwa kagita kara bikibiki no cheje bethagira baikorokera kagita kaomo gichicheria araki arugeta kimya kethiri bagwete athuganirwa bagwamba bikibiki ntareja Kathanga chini twina gwamba bwingi sana na tutwire kuya bikibiki tukathinga tamba tukathinga ta suspect utintu gono moto wana kwa twina any recovery ya mtu wa wamba bikibiki lakinga yatethia last week twina recovery ya amba bai kuma bantu gwita wa Mutuati toba gwate sehemu yetu Kathanga chini that is Tharaka North na tukureke kubawata
itwetire cibu na twabanenkanire gi chief eta askari bagatunga police station bajirwa bandikirwa fire bairwa kotini ndi akiromba kagita kara muthuganirwa gwatwa gwatigera na kwirwa kotini na kuthucherwa tagarira kiwatho ninkuria ya kwamba sheria cia Kenya itumike bwa batiri mwamba gwatikana utuike na kwirwa kotini na akathaikwa kana hukumiwa na makosa mararuthite mbitokire baraba bonda gotugo igotigeri bakwebandikitha kirendo angiciokaria bakamenyaga bakaringa biashara otugo nikenda kurigeria wongereko wamba babikibiki ndiromba na tabura twalite na kauli mwe muntu gonthe kwenda kuringa biashara cio tu na thiara police station athiandikithie we biashara yake na kuma thaa 5 mpaka thaa 9 kana thaa 4 lakini muntu takumeka kana register biashara ni yake otugo uyu mwamba na tio turerira sababu na bazo tikumwitigiria no tubonda yetu ambageria from 6 to the 11 ye kutaithano cio tugu lakini muntu yongo kwebethia ibonda ni ri tugu oyo no mogoro sirikiana namba no kana muntu ro ngombete kuthia ka register ya kwamba wewe ngo biashara yake kambageria thaa 5 kuthi mpaka thaa 12 lakini utaregister no tibuto watane na usisi no speed uyu muntu uyu ni agent wamba kumantara Tharaka nkiripotera Meru TV ritwa Kambita Ndegera waiguna Murethiria unio tugwikira gatanta kirenteto chetu nkatho cha mwanya no ntubo kona kanyaga kugwatanira na bautwe na ngakuromboke bia mitambo kuri na mibango ingi kathomba tukuthuranirite ajakire station ya Meru TV ritorako Kambita Kathure Wamburugu na mwonaniria wetu wa mathithio ako Karipol Ngojiri.